Kinongelam na kikanhun Seng Traymon Ngobha, kum ka ARK Foundation, MSMN Plus, MUF, TAG, kiba train na kabenta ka baha kamiat kinong syong sunong kajala, kiba im rengkat uknyang HIV, kiba di drug, kilahab ban mi hi syakmat, ban pun sngow syala ki para brio, kaya kilat jing sumar halor ke jingpang tuberculosis. Kinongelam gilaong, baki don ki jaj dawai 3HP, bat ke sorkar naga benta banyada yaki, tek 3, bat ke sorkar naga benta banyada yaki ba im rengkat u HIV, ban lat naga bangat, naga jingpang TB. Hanrai kim juyo jingtip halor kani, bat ke jingai jingtip ke sorkar kamlong kabasai halor kani ka benta. Naga liang jong kini kinongelam kilapan pau, ba ki ba im baduk nyang jingpang HIV, kilong kloi ban yok kem jingpang TB, kilo ongru baki briu kim dai ban yap habadang la ban yada yaki. TPT, tuberculosis preventive therapy, kadai ka therapy ka ban prevent yaki briu ban ka ban yok TB. Nama kibuna ngi hanya po India ban po state ki briu ko iba don jingpang TB. So mga minta karon TB mo ini expose ban isalam ini imdan TB. Ini la ban yok latent tuberculosis infection dah. Ini kuno ini daya nade tekidan di artili treatment IPT but TPT. The IPT kari isoniazid treatment therapy. The uni udawai habdi shisni, way shisni, haru indro banai don kijaja ke sabi kendai banai. The ni wan hangge menta ban ong ba kadon so way ka treatment ba hab treatment ham baro ki district jong Meghalaya ban chef no shau 3HP. The 3HP but the compare with new 6HP untuk badi bong amtan isoniazid badi man kasni new 3HP but habi tang way ke way sisian shitayo way the habdi hadu kanar tayo tangamon kanong tang kanar fili kuli the compare with new 6HP badi bong habdi man kasni hadu indro banai jadi indro banai lang hadu sispak kapal te ka benefit new 3HP yang kum kibrio kibadan jingpang HIV. Kalau kita adi di bawah dawai HIV, indi song ni ni dawai penjadai di man mangasni. Kalau pil bodan ni tap so dawai, kum kibri bertikian, kum kibri kiba don cancer patient, kum kibri kiba don silicosis. Itu kibri kita kan unu jingpang kiba ada habdi dawai lupa ada, kum kibri berdi drugs berdi OST. Tikan di song ni IPT, habdi mangasni. Kalau berjenjang lagi. Habdi man kasi di song dawai di song tu dawai tera shift on 3HP khamno aram ni en kinong ai kham sok en kinong shim kham sok en ka treatment kham nong ploy da treatment kham ka ploy te tangata hi pa nong new dawai hi ngiyo na po ka national TB elimination program new dawai ni kum ka Meghalaya hi ngilong jilla ko badan bok nama ba new dawai ombaro kari ka jilla ko kari India kayo maybe kidang juna wa ki yedo ni ka sapon North East sarai ka Meghalaya ka Assam ka Nagaland dan Mizoram ilayo ni dawai tangwan hari ni ki North East state su tang kendiat ki jela ki ilayo ni dawai kini ke dawai hi ka procurement ka vision jo kali India banamba kani ka central procurement ki pha Pakistan state sama ka ba kin implement yo kani ka yo ni 3HP haman ki districts ni kum ki brio ba em ba HIV balik ni kwa ni dawai kalau ba i ba zion zayan menya yom ba namal kan khamduna kata kapil border ane ki jingbo dawai ke jingdi dawai man kasni and plus ka research company ba uni 3HP uni combination jongo isoniazid ba u rifampicin company ru ba uni dawai u kamlong superior ba ni kini ki dawai yada TB te om tangi kibri ki baeng baru HIV namal ba kibri ko em baru HIV kilong prun hamanyo TB basically minta kini be aman ki hospital ba ada kibri ki don HIV hi o ki don TB hi di doktor ki department test HIV we are very prone manyo TB takana ba bagani ke treatment manyada do TB ba bahkan kalau adon na po kajela ni kiman parat ni ay kumblay ka national TB elimination program baklala penanra yung ni dawai apo kajela kajongi nang kirpat yung ki department ki bade bentre ka ban penyo ini ki dawai yangi ka max
Kemegla is Control Society ka National TB Elimination Program jo Kemegla ni kwa na kaseng jongi bakini trailang nama asal now hingin pit ni most of the time ni tray bila ka job independent ni tray kamdan ka tagi trailang takaraw pun sin hi nimyo jingtip but let's say hi ka lemba kani ka press conference so kani kan long ka media advocacy but ka media awareness kenang mengila ban penyo jingkit ye kibriu badan do HIV ba kaladon ka jing edan no TV da kidawai ki ba khlan ki ba long ki ba kham no hak te dungi jo ki ba kham bes ki ba kham bah na ba kham bah ba ni dawai ki ba ngidi adu ju banai ni dawai le ngidi tang lai banai ba kawi ko ba bah kalong ki general population namar ban kai kalong yin khasi bejongi na thai kidon bai ki lapang TV ki household contact ki bangiom ki household contact kitu ki bala juri ki beri badan TB kitu ki long very risky ba ki long high risk banyo TB to kum kitu ki jai priu ki lene ki ba ik bathon ma ki la ban access yu di dawai dia hapo jai te hills na tip bakini ki treatment class dan but not at full scale kum bagi don kam jela tilimba kani ka media advocacy ba media awareness ni kwa ban kentu ki beri jela tungi bakin ada hidden contact bagi no ki TB patient hilak banding cepu ki PFC CFC sekarang baginya dai dari TB nama yang penting ki mentang ka India kadang wan hakmati ka bayi dai berka burden dong ka TB ditimbun TB te mas ni hari ni jela dah ka jindon dong ini dawai masuka bertertib bagi dai banya akses ini dawai dai banya di kenang bakin lain nak kena complication people don't have to die from illness that are preventable and treatable in mata kapo nama bon ba ki kum senong pendong ina lios no ba jo bayang na TB ki beriu ki yap na ki complications ba mi na TB ti mentang na lemba ka ni ka la pakai ku buat ba ngan mata ka press conference ni pa mani ku i beriu ke bila mani da ya de na ki timpang TB kadon ki dawai kadon ki la jinga da semua kum ki noksong snom jo kejelaban lecakmat meneksim kini kita wai buat halu kani gakan ti ke bamentaru kumancia tu ni kum ki civil society buat ki PHID group buat ki TB society ni dak tho support ke Johnson and Johnson bagi dei ban pensangi no ya kapiten abaya dei berui dawai TB ubaramba beda ki lain so beda ki lain nama ba kapiten jom ni dawai naga Johnson and Johnson kan put how ni upanai ka praterik aku akulai uni dawai namar ka pempat lain ka patent ki generic company dan ki company ki pat yo bansna takada ban yo uni dawai TV kamtam ubangi penangkam menteri ki MDR XDR TV kalau go berbicara ini namar uni dawai udah merema tang di dollars lo kita lo udah tampoi hadu araja dollar da hapo India hingga try niyo with concession try niyo ini dawai for 60 tablets niyo pembahasan sampo sao hajar ye takolong kapat nambah bangin yo access ini dawai TB kum beda lain tak ada damentahi ru competition jungi kadangnya serta India baru si director Johnson and Johnson ba tim desu ban beteng ye kapiten kenang bagi generic companies jungi kilaban snai ni dawai ba kibri kibayo ay jingpang bu XDR MDR TB ru kilaban yo ni dawai kan long hakadon ba kwet nila ban afford namare pementahi kalong tak rem mahal ni dawai tak tahu ini penangkam ini kerat pakai kubur mentetip si beliau bahawa dia dawai banyada TV Uganda kejela jumi but itu kibadai penpoint di dawai siapa atarai they have to take more proactive steps namar ba so far min padi badan ke awareness ado mentan jing sisa kejela jumi ki National TB Elimination Program ki wiki department ki dibensim ka kajikitli pentetip siapa andre ado mentan yang penting baru uni dawai ke uni 3HP combination jom isonia Z baru rifampicin ngidon har loose combination they are very effective in preventing TB tersium ini kabu but skoha banya long baginya trailang baga jela bat kinong tray to ka National TB Elimination Program baginya di uni dawai kenang baga TB burden hak state jongi du kan duna namal ba kejing semua TB mangitit is very harsh tapi dan kamban di uni dawai 30%
Beri orang proses, beri orang TV. Apa sih? Ya ka percentage ti ngam datip kano umur kano persen ki brio ki yo ya ka TV ngkat pakai HIV and then we tip ba 16 to 21% we are prone to getting the infection ya ka you everybody kat ka WHO pada CDC hiti omba ki ka India kalau ba manjan man ki brio ki don kata ka latent TB infection. Let's say one mana makin mentar di dalam TB tambah kata TB kampat it has not kampat kelalong infection kampat manifest dari dia bukan TB. The balong ka percentage ibrio badan HIV but ibado ka immune system the 16 to nilong very prone by TB. Ya ka percentage tinggi tambah number one cause of death for people living with HIV hapo di India what apartheid barokoi. The number one causes of death for people living with HIV kadang TB, tuberculosis. It's kadang ako meeting ni ba akapun bangidang advocate ada happening bangidang side bagi district administration bagi nanda ini dawai dia hantar bangitip ba 3HP dan hakabanin kong ngalong nongkuno kusno arkatin nama kuno tahu dawai lapoi dem dan batip and they hadir bagi district TB officer jom Medicare Health ipintip bawni dawai ugang tinggal dia keren bagi tinggal aku mencikat dia nama ba hapon North East ke state Meghalaya kadai ke state hapon North East ini dia ke state kebeningkong ban yo ini 3HP nilai dia keren bagi te hak apa sedang kadon ka kejingartin bagi National TB Elimination Program ban sedang ini dawai nama ba kadon ka side effect bagi video bagi dawai HIV and ini dalam pek hai side effect nama ba 90% ibrio badi HIV kidi yo tahu DTG based ART mud ubadan udara grave tak ku 10% ibrio ibadan badi ART kimla bandi unit dawai indai 90% ibrio badi dawai HIV yang mo pasti jongi kidi yo dawai ubala ban cukup sub komplit ubala bandi lang baru niu 3HP te nilagan kejing ekran bagi indai kumba ceklong ni ka ni bini people are more proactive inan kami jing trailang dong kini ki line departments kanang bagi ni kidawai nomor kini kidawai kide bandan yang ibrio bayam bagai HIV kide bandan apo ki ART center kanang banam tu ke kilaban ai ibrio bandan HIV indai ide ban kenma ibrio baladan TV kimla bandi yo niu dawai banyada TV Dewan store posisi melalui TV nyala syuke ya balayo. Tak tahu midon kami screening, midon kami test kembangi jule TV, ladang midon ke TV nila bandi dunia dawai. Irrespective of your ART status kan, ke HIV status dong ki kebalong kumnuru, you can take pila bandi dunia dawai. But pila bandi dunia dawai tambah pimdai bandon TV pa, pimdai bandon jingpang TV. When a patient group comes out and tell people di balong bunga iba it is safe ban di dawai telong kakam kata motivate ba ka testimony jonga yaki brio ban yang to be honest mo I did not take ngakumno ngastang di dawai ban di dawai HIV Aksam sedang nama bagi doktor yang yang bahab bandi kina sena kidong bahab bandi ngadi ini dawai nama ba ngayi iwi pat beriu lani uwi pat beriu badan HIV ubani dawai usat uklan ukoi ukia tekatu ke jingkwak long kumau ka INC yang ngaru ba oh ngadi bandi dawai nama pe utai ula ula beriu nyusnya mudi dawai ART and then usat uklan te ngaru ngadi bandi tu kalau mungkin patient group all ni dia belong kita di example begini ki we nama hajla jungi HIV is still a big taboo manong tak baik keren nak pun bagi beli baca nak treatment nak pun bagi beli ba belong free ban udah kita kan kerja Jepang akan menjong rukim note ban peni hikmat nama ting yo sya pak test kata ting yo sepale kata ting alap no badan HIV kita tak kalau ni kun ki beliau ki badan hakman di kan kalau jing semua leranya dari nama nging semua ba
balai ba kani jingko jingkhia angin bo tan halade balai ba nga kumu nong kumu HIV activist apo ka state I can be very healthy while as the community jongi pa baroso dong kia pang kia shikam takanaw kumu nong ni kmati upaya fight na banta to hok jong ibriu HIV but ibadi drugs but kiwi marginalized group ni ai we can become same jong encouragement ba pek ni uni dawai ni ule ta na marka voice ke jongi hi na tharai ki briu ki khamla ban rile hoi na ka sarkar I think kumba pikli na tharai ki don kam pagi ban permi kum ki IC materials ki advertisement kumba ki jo permi apo ki TV program ka don kam hi yakiru and reni ni wan hamne kum ki patient group bagin ai men se ni ki we kana mengila ban encourage ki we na mar kum ka jinglong jongi khasi we really don't have kata kebagi kita parang kita help seeking behavior ngilit sim dawai dalapan ngilit check up kebenaran dalah sah kebenaran ni kumi ke TV ru ni juga screen katu ke full screening method jom ke TV ke weight loss cough fever but night sweat itu ni juga apa ni shu om be try bala time layu those are the things bagi ki kasi ni kam sakien ba ni mdon ke help seeking behavior tena takanaw ni kinomi mas ni kintui kiwe bagi dei ban don ni ga help seeking behavior bagi tip ke kamet ke jong takanaw ni wan smat na bakila ban rile o menglaya milapoi palat lagi nyo maca Lagi gelung ni. oh ki kulung all together. tambah pun dapat naki bang I think kumba 30-40% bagi jalan treatment kilas tu follow ki klung hapo west dentia ni don kumba kandai kunyo hapo east dentia hills ni don kumba kandai ko I think chini hapo east Casillas how many children we have altogether around 100 ki klung kila kioga infection and this rate takanaw ni don project ahana kaba marsan lang badon HIV kikme they have the outreach worker ban follow up itu kilong kme ki barmen kana makin yo ban yadai di kulung badru ban yadai kikme for children below above 12 above 2 and below 12 months long IPT we have in ART. We have given IPT that is 6 months, that is given to 2,227 till June. So, especially I'm talking about ART from civil, they have covered only 2,200 something. So, what about others? So, this is our concern. So, we want to scale up into this 3 HP, so it will be less burden. Yes, we are doing this not from department-wise, but everyone should take the responsibility. This is a social responsible. So I take this. If I have the opportunity, I must raise this, the information, and also give awareness to the general population. In that way, we are going to bring down the death mortality rate, which is happening very badly to people living with HIV due to co-infection of HIV.